تماشاوان دلال دنباش رول امریکا ل سوریه خورتر دبه تایبتی پشتی کو فروکن جنگ امریکی روجا دوشمه فروکک سوری کو اریش برو سر شروانن هسیده گر کربه روجا سشمه جی درونک دنیا ایرانی جالیه فروکن امریکی و هاته خستن امریکا هشیار ریده ده کو اوه همبر اریشن دیجی و او هفکارن و ببرسیو نمینه هفپیمانیا برێبەرەتیە ئەمریکا ئەوەشارێ داعشێ لە عێراق و سووریا دەکەت پشتڕاستکرد و بالافرên F-15 ئەمریکی فڕوکەکا بێفڕوکەڤانا سازکاریya ئیرانê li başûrê Sûriya xiste erdê. Ev siyemîn bûyere li demê mehekê da çêbibit piştî xistina firokeka leşkeriya hikûmeta Sûriya li nêzîkî Tixîbê Urdun û Iraq û Sûriya. Berdevkê Wizareta Berevaniya Amerîka Pentagon piştrast dikit ku hebûna hêzên Amerîka li herêmê bû şerê dijî Daişê ye û em wê hêzên xwe biparêzîn. فروکeka bê firokvana sazkariya Îranê bi navê Şehîd 129 ji aliyê hêzên Amerîka ve nêzîkî bingeheka leşkeriya tenef hate xuya kirin. Firokên F-15 Amerîkî bersevaka lezgîn dan û firokê xistin xwarê. Li roja yekşembe û li dema hêrişeka firokeka hêzên hikûmeta Sûriya dijî hêzên Sûriya Demokrat ya Amerîka piştevaniya wan dikit, hêzên asmaniyên Amerîka firoka Sûrî xiste xwarê. Rusya bi tundî ev hêrişe şermizar kir û got firokên hevpeymanan li asmanê Sûriya wê bibne armanca me. Komandarê hêzên hevbeşên Amerîka dibêjit hêzên Amerîka li herêmê şiyanên berevanî ji xwekirinê hene. I'm confident that we are still communicating. Ez piştrastim gohîna pêwendî di navbera navendên operasyonên leşkerî yên Rusya û Amerîka de hene û ez piştrastim got hêzê me dikarin berevaniyê di ber xwe de bikin. Wezîrê derveyê Rûsya Sergey Lavrov dibêjitin divê Amerîka rêzê li serweriya Sûriya bigirit û operasyonên yekalî pêk neînet. Мы призываем Соединенные Штаты и всех других. Em daxwazê ji Amerîka û hemû welatên serbaz û şîretvan li Sûriya hên dikên divê hevkarî hebîtin û divê rêz li serweriya Sûriya bête girtin. Her wiha em daxwazê ji tevaya aliyan dikîn tevlî karêmeyê hevbeş bibin digel hikûmeta Sûriya. Gefên Rûsya bi armanckirina her firokeka hevpeymanan Astralya naçar kir operasyonên xwe yên leşkerî dijî Daişê li Sûriya rabigiret. Ez bawer dikim em behsî proseyeka kêmkirina girîjê dikin. Lêparastina hêzên me herdem di hizrame da ye. Bû demekê em di hêrişên firokên xwe li Sûriyê ragirîn. Digel ku şerê dijî komala çekdarên Daişê egera tevlîbûna çendîn welatan di rewşa Sûriya da lê herdem li pişt da her welatekê armancên xwe yên taybet hene. İran ewalî kêleka rejima Sûriya şer dikit hêrişeka mûşekan dijî bingehên Daişê pêkînan lê zêdetir peyama wan bû Erebistana Siûdî bû. ما انقدر قدرت داریم که اگر بنا باشه که ev diyar diket ku Îranê şiyanên leşkerî hene heta beref Siûdiyê biçitin. Eger Îran bixwazitin ji bilî Mekka û Medîne jî dikarit bigehta her cihekî Siûdiyê. Digel germiya şerên dijî Daişê û rejima Sûriya gef û hevrikî di navbera welatên herêmê û herwesa Rûsya û Amerîka xurtir dibin û nêzîkbûna balafira leşkeriya Rûsya ji firokeka leşkeriya Amerîka li ser deryaya Baltîq rengvedane bû hevrikiyên hêzên mezin li Sûriya. Xalid Fettah, Dengê Amerîka. Operasyona rizgarkirina Reqqayê bi alîkariya hêzan koalîsyona hîn berdam û bi taybetî hêza Sûriya Demokratîk di vê operasyona gelek pêş ve çû ji destê xistîne. Niha xelkê li vî bajarê dimînin hewl didin ku derbasê herêmê dibin kontrola hêza Sûriya Demokratîk bibin. Rojane bi hezaran koçber ji ber şer û pevçûnan direvin. Piraniya wan ji bajarê Reqqayê tên û berê xwe didin deverên dibin kontrola hêzên Sûriya Demokratîk da. û ji bo bicêhkirina wan Meclisa Sîvîl ya Reqqayê kampa Ayn Îsa ji berê ferehtir kir. Li gorî rayedarên kampê gonha hicmara çadiran 895 in. Têda 6345 peneber bicêh dibin. Rêveberên kampê tînin ziman. Got ji destpêka operasyona Reqqa da ta niha derdora 250,000 peneber di kampê re derbas bûn. û li gorî derfetên di destê wan da dikarîbûn pîdîviyên jiyanê ji wan re pêşkeş bikirana. الخيم 895 خيمة
جمارا کنان حیصد و نوت و پنج کنن جبلی شش کنه مزنجی نها نسد و حشت پنج مالبات لور دجین بگشتی جمارا وان گهشتی 6345 کسان پیلین مزنجی پنابرن هاتن ور گو یک جوانا یا جوب شعیر بو دروجه که ده 35000 کس هاتن ویده و ما اوتو بجی کرن. پنبرین گو جباجار رقای دگهیجن دورین اولاد دینن زمان گو او جناف مرنه درکتن و جیانکنو جوان راحات یازی کرن. لهین به هزاران سیویل لپیوان مانه جبر گو چکدارن داعش ناهلن او درکون. نرقا من جمال عتیق جرقا ما مزگفت عتید ام جبر کشتن بمباران و لیدان رویاین روشک پر خرابه و هر روش خرابتر دبه کسیم بگونه حاتن کشتن زاروک جن میر چه بهجم روشک به هیویه نرميله صار لي طالع كم يوم أجر ميلا ما أبا چند روجا از دركت مع داعش أم قرتبونا أم كربونا مطالين شار هنا جي خلق لويره هنا ليجي ترسان نكارن براون داعش وسريوان جي بكت رایدارن آجانسا نتاوین یکبویی یا پنابران گو آلیکاریا پنابرین رقای دکه جدنگ امریکا را دیار کرن گو جسدی حیشتی جی پی دی وین جیان هاتن بجه کرن. لهین پیوستی با آلیکاریه هیا و او که ماسین مایی ودگرینن سر آستنگین ریگو پر دریجه و آلیکاری دمک پر دخواد داگو بگهیجوان. به بردوامبونا پفچونان د ناوندا باجار رقای دا گمان هنه گو هجمارا پنابران هین زیده ببه و تاوی که ماسین کامپه و جیانا زحمت لی کوچبرین رقای دبینن گو جیان لورج دستهلاداری داعش حسانتره. جدسپیکا اپراسیونا رزگار کرنا پارزگاه رقای نیزی 250,000 پنابر دوی کامپه را درباز بون. کامپا این عیسا گونها نیزی 10,000 کس دیدا دجین لی روزانه جهین جناوند باجار رقای پنابر تیناور. محمود بالی دنگ امریکا کامپا این عیسا. احمد حسو آراج سروک هفبندیا نتیویا دموکراتیک یا سوری دوه پیوینا ده سرشیر رزگار کرنا رقه و ایریشن همبر هرم شهبا و آفرین برسه با پرسن ما ده. دەستپێک ئەم دکانم بێژێن ڕەوشی سووریە گشتیە مەرحەلەگە ما چاوی هەر کەسی لە ملێ ڕقە بە تایبەت پشتی ئەو جڤینت ئەسیتانەدا چی بووی ناوبەری ئەو هێزن گریدای تورکیا و ناوبەری ڕێجیمە ئەو اتفاق و هەفکردنە ڕێجیمە و تورکیا هەڤڕا گشتی شەر ملێ ڕێجیمە لە ئیدلبە لە دەردووری شامه وان دارا راوستی و ملی خواه گیشتی دانه رقه تابی رقه پرگرینگه و بوی دمک هیزن قصدی حمله خواه دست بکریه دخوازن رقه رزگار بکن و ملت رقه بگره منطقه خواه بگره باجار خواه و وکم دزانن رقه منطقه پر استراتیجیه هم تروریست را وکی داعش را و هم ملت سوریه بری دمجي يعني وكي او لسر هيزن قصدي او ذكرن بطيبات تركيا انه قصدي تانا كردن انها رقد بيلد با هيزن ديتر هيزن عرب هيزن تركمان هيزن سورياني گشتي بهورا دخوازن رقه رزگار بك رفشا آزادبونا رقه باندورك چرنگي لسر هرما عفرين و شابا بكه او دو دبر هناك بلکو پاراستناوان قلسه نکارن زده پشکری بستینین و هر وها اریشن هر دم بردوام من لسر وان هرمنا او یک یا دویجی سچه روزن داوی اگر ام نشاش بن اریش بردوامن هناك دخازم تو بر روشا وان دو هرمانا آگاهی بدی و باندورا رقه اگر رقه آزاد به روشا او دو هرما چاوا باش به يعني هناك خصوص بنرخي جمرا راست او وكي ما قلتي رقه رزقاكني خبر جرينجا وشافن هركس لرقه بطيبات وكي ما قلتي تركيا وريجيم هردو طرف ابويا شصل نكون بون جندك يجمل رقه رزقار بكن وتركيا الكاريخ دعم خجشتي لهيزن نيزيكي داعش شر كردا دكرن يعني باوري ملت سوريا بتركيا نما دكاربن تشتكي قال سوريا را يعني سركفتن تشيبه وملت هركس رابو زانبه يعني تركيا
تروجي ناخذ ملت سوريا لهب بك وتروريست سوريا دركبه او جري رقه عاجزونه جمله تركيا برقه ودنيره پارچه عرضی ویا ملت سوریه هفتشته قبول ناکه برز آلج گلک جاران بازه هرم شب دکن از خودم تو بود تماشاول دنگ امریکا سینورن و هرمه بچه رون بکی دم مرو تو بیشی هرم شب کی جان باجار که گرینگ نودانه سینورا و چیه وقتی هم بیشن شب عینی وقت دا دکارم بیشن حلب و گندهار حلب نه هر کس لسوریا وقتی بیشه حلب شعبه يعني او جندوار جريداي حلب باكوري حلب روجها هنا منطقه روجهالات حلب وروج اباي حلب اف منطقه هرمان وبري عفرين ومن بيجي حتى كوبا نشام كانوا بيجن اف منطقه جيرات تانا شهر اف منطقه وكم دزانن داعش هجي كانت ريجيم التركي او مارتالا فرات درباسي جرابلس كون ونها وكم تظنن لمارع عزاز أب ناحينا أب منطقة لدست أو شتين جريداي تركيا لوان درارا إيريشي أو منطقة هاتنا رزقار كرن وكي ترفعت أحرز وفرنايا فافين أو جند جريداي وباجارانا زيادتري حفتي جند هاتي رزقار كرن حتى سينوري عفرين نیوی باجار او گندی گریدای شعب هاتی رزگار کرنه جمله قصدی ارتیشا شورشگر و هنگ گروپ دیتر بین سیوان قصدی هاتی رزگار کرن و هنگ منطقه وک مارع عزازه بابا جرابلسه بین کنترول هیزن گریدای ترکیه جوتکان کانتون افرین دست به پالیا گنم کرینه او کیف خوشن کو برهمن ای سال گلگ باشن او ریوبریا خواسرج برهمن وان دکره لوچگیانا دنگ امریکا نوروز رشو افراپورت آماده کریه جوتارین کانتون افرین دست به جنینا موسم آنگوارزا گنم کرن جوتاری جبر هما ای سال رازینه چنکی باران باش باریه و دسته چاندنه پین و درمان جبوان پیدا کرد هر وها باهای گنم ایسال گنجاوه و لگور چونه جوتاریان بر همه خورا دستی کارگیری داخل و دانیا گریدای ریوبریا خسر دکن کو گنم آنبار دکن مثل باران خوش دیکرن موسم رنده يعني عم خلق عارفين برك كيف خوشج موسم را الحمد لله موسم رندبو يعني شغل رندبو واي والله من قد عارفين منطقه ما ذكرنا خيام قدام منطقه الشعبان قلمتين عارفين الحمد لله يعني وشغل رنده وجي يعني از یک مزارعم مزارعی ناحیه شیش گندی چاقالا مگانم چوندی عاد میجوره بریه ام پر کیف خوش بین سال کی خوش بیل و داویه هنی کی داخلید ما باجی باران ناو ترسین لبر حدود ترکیه ما چوندیه ما پوتوز لی خستن ما داخلو خو دیمه اموتن ما ورق چکل دونیمه دوراج ما رو ذکرن کارگیری داخل اودان جبو کوارگرتنا بر همه جوتاریان ریکو پیک و حسام بکه ریبازک تیبت دانیه و لگوروی گنم دکرا و انبار دکه هفسروکا کارگیری زوزان علی افری باج دنگ امریکا را و هاشی رو وکر جمع نظام قد مستودع هاي نوفيخ نظامي كدسويا مع كدس برقم دينانا وكدس جمع مثلا جانمي حشكاية جانمي نرم هاي هفو حر جانمك دهاري سركت سيخو لو داره وقته بوش تبي جمع لو داره جيد خبير هنا غرفة التحليل لو داره فيجانمي تحليل دكن درجة ددن فيجانمي مثلا درجة ياكي دوية سية چاره جمع حتى دوية چاره هاي حر مثلا مساكن نكد بندي چاره جمع مثلا حر طونك حزر ورقج پاره گنده که ام دبن لگور دسته آبوری او یا چاندنی لکانتون افرینه ای سال 10,000 هکتار زوی به گنم هاتبون چاندن و تی پیش بینی کرن کو 15 تا 20,000 تون بر همه گنم جوتاریان بیتا کرین خوش بوه سایلو آنگو انبارن گنم لگنده میره شیخ بلو و این هجره هاتنه آمده کرن
ما قلت انا دور سر دو 5000 طن رامي تسليم ببن صار وما حاضر كريج بكميه يعني وبراجي حاضرا ما الياتي حر تشكي جدا كرن الكوميتات شيبون يعني تحليل غرفه السريه محاسبه قروض زراعه بجدا اوجي تحصيل ديون يعني تيجي اوجي ما قلت دين اوجي سماد بدور بدين دون جوتوريا اوجي ما امتير ببن يعني خواستکی يعني جوتوريا هاد جا يعني وسعر جي سعري مثلا 4 دوني دور ما سعري ما يتفر فئاتي تفر بلنده یک جا چاندنین هری سرکه و کانتون عفرین جوتاری می پرام موجود دبن چاندنا گنمه هلبت موسم گنم موسم کی استراتژیکه جبرگو او پیوستیا روزانه یا خلک عفرین بجهتینه اف چاندنی جوتاریات تامیره خباتکه پر آلیت مشاندن تا کو موسم با اوای کی هری گنجاو بجهبه به نوروز رشو دنگ امریکا عفرین Serokê Giştiya Partiya Geliye Komarî CHP Kemal Kılıçdaroğlu piştî ku Parlamentera Partiya wî Enes Berberoğlu bi 25 sal cezayê zindankirinê hatin mahkum kirin dest bi meşa adaletê kir û ev meş niha bi beşdarbûna kes û saziyên din berdewam dike. Meşa adaletê li Tirkiye di roja heftan de berdewam dike. Her wiha Partiya Komariya Gel li Stenbolê jî ji bo piştgiriyê li Parka Maçkayê nobeta adaletê da dest pê kirin. Evet, ülkede demokrasi yok, ülkede adalet yok. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan meşa adaletê bi tundî rexne kiribû û gotibû bi PKK, HDP û FETÖ re mildane hevdû. Türkiye'de adalet me demek zû li Tirkiye adaletê wenda kir. Eger îro li Tirkiye akademisyen me di greva birçîbûnê dane, eger îro rojnameger û parlamenterên me di girtîgehan dane, rewşa hîn tiştan li Tirkiye nebaşin. Em ê têkoşîna vê li her qadî bidin. Îro li vê derê li Parka Maçka, sibê li qada Teksimê. Ji gelek hunermend, rewşenbîr û rojnamegeran jî ji bo meşê piştgirî tê dayîn. Rojnameger Hasan Cemal jî beşdarî meşî bûbû û gotibû bila ev meş heya ber girtîgeha Edirneyê ku hevserokê Partiya Demokratîk a Gelan Selahattin Demirtaş tê de ye bidome. Serokê navçeya Fatihê yê CHP Soner Özdemir jî ji dengê Amerîkayê re behsa nobeta adaletê dike û dibêje rojekê dê adalet ji her kesî re lazim be. Maçka Parkı'nda biz adalet nöbetimizi yerine getiriyoruz. Kesên li vir nobeta adaletê digirin êvaran diçin bi serokê mehê giştî re dimeşin. Tirkiye roj bi roj ji adaletê dûr dikeve. Beriya girtina Enis Berberoglu me dît ku hevserokên HDP hatin girtin. Pişt re di helbijartinan de me dît ku çawa neheqî hatin kirin û encama referandumê hate guhertin. Me hewl da ku li hember wan dengê xwe bilind bikîn. Lê me tu encam negirt. Di demokrasiyan da derketina kolanan çareseriya herî dawiye. Lê dema pêtivî be divê bêkirin. Serokê me jî vê rêyê guncaw dît û meşa adaletê da dest pêkirin. Em jî îro derketin kolanan ji ber ku adalet ji her kesî re pêtivî ye. Her wiha Kongre Demokratîk a Gelan jî ji bo piştgiriyê bangewaziya beşdarbûna meşê kir. Kılıçdaroğlu daxaftina xwe ya dawîn de got vê meşê dêliber girtîgeha Maltepê neqede. Em ji bo adaletê hatin ver em di hêviya her kesekê ne ji paşa roja zarokê me ji bo rêzgarkirina welatê xwe ji bo Tayyip biçet em li vêrê kombûn. Zarokîna xurtîna li pêşa roja xwe xwedî derkevin. Hêjeyê gotinê ku di rewşa awarte de ji gelek aliyan rexneyên tund tên ji ber ku dewlet tu pêngavek êrînî navêje. Her wiha du mamoste bi navê Nuriye Gülmen û Semî Özakça 105 rojin di greva birçîbûnê de ne rewşa wan her roj xirabtir dibe û daxwazê wan jî la dewletê ve bicih nayên. Zozan Yeşar, dengê Amerîka, Stenbol. Wezîrê Bajarvanî û Jingehî Mehmet Özhasekî çû Diyarbekir û bi komek rojnamavan re serdana bajarokê Sûrê kir û wekî tê zanin ku bajarokê Sûrê di pevçûnan de gelek hatiye xirakirin û nûçegihana dengê Amerîka xecanferqîn ev raporta taybet hinartiye mere. Wezîrê Bajarvanî û Hawerdorê Mehmet Özhasekî roja yekşemê di gel rojnamevanan çû nav Sûriyê.
لور آباهین کتی لیکرن کنترل کرد. روزنامه‌وان آمده به وی مبسته درفتی تنکو پشت 2 سالان ناف سوریه ببینن به که حال ویدره چیه. دیمنه که درکت پیشمه میدانک والا و کاولین خانیین روخاندی بون. او میدان جیه 4 تاخین مزن و هزاران خانی به صدان کولا نبود. تو نشانه یک نمایه که امپی درخین که املکی جان تاخی آنکی جان سوکینه. دیمنه نو اینی وکی که 100 ساله مرو و لویدره نجیابه. جدور و منارات چارلینگ خویادگه که تاهیر الچی لبن هات بکشتن. هر روزا دیرا سور کراگوسا ارمنیان جی دناب کابلان دا خویادگه. نهاج عالی وزارت خانیه و آواد بن لطاقه حصلیه. وزیر باشربانی محمد ازاسکی هاتیج بو کنترلوان. لور د دربار آباهی نو هر روزا کاروبارن لیکرنا درن نو این ناف سوره زانیاریان دا. وی دست نشان کرد که جبوی خوش کردن سوره او پروژه این برفره آماده دکن. هر روزا آنیزمان که اوی تر و نشتوان اکشی مقدور نکن. او dest nişan kirku sêrê danîna pêşiya rûniştivanên Sûriyê. Mehmet Özaseki ji bu Sûriyê van zanyeriyan parve kir. Bugün geldiğimiz noktada herkes şunu görüyor ki Reyaseyê jî ev ku yên bixwazin dikarin bedela xaniyên xwe yên helweşandî wek pare ji hikûmetê wergirin. Wezîrê Bajarvaniyê dest nişan kir ku heman alternatîfan danîne pêşiya rûniştivanên Alî Paşa û Lala Bêjî ku neha li her du taxan proseya rûxandina xaniyan dest pê kiriye. Xecîlan Farxîn, Deng Amerîka, Amed. نهاجی ام چلوکا کچکی ازدی تینم پشبک و دو 10 سالی خود ج عالی داعش و حتی رواندن و دور جی جمالبته که سوریه لطبقه هاتیه فراتون. او قیز دور الموصله قاصد 2 سالان لبا مالبته که جیایه و هینجی سه خشک و برای کی و هندانه. اوه کچکا ازدی خلکا ناوا قزا شنگالیه لدسپیکا کارسات هات گرتن دیگل دیکا باب خوال اوی چاخی تمنه و 10 سال بون بله امیره که داعش رگس کویتی او بخوبرت ناوا مالا خودا لباجار طبقه الولات سوریه ما من تشتكي وها ناديت بس شخورات برن من نزاني بكيدت برن قيتشت برن هر 15 هر دها وهانا كيك بيكرات برن یکی نزانی کی داره. کرینو فروتن هوات کرد. پناکات کردم رسم ندید. نه کرد. نه. تو بس المولا ایکی بود. باشه او کس او نه بجنبو ما. جناوی سوریا بوش کویت بوی سوریا. سوریا. اوش کویت بو مرک و جنکا سوریا بو. مرک یک کویتی بو جنک یا سوریا. تو چه مالا؟ وانا تبرما. و تو باید جاریه اوی کویتی؟ از خدامه وان بمال. جنیش که و چکدارن داعش افکچه و گوهست عراقی باجار موصله بو ماوسه روزان دناوا مالک دابو خوشه وقتان و قصد در وکر و جنکا عرب دید گوته از کچکا ازدیمه اگر تو بکاری هاری کاریا من بکی اوی جنا عرب بو ماوی 2 سالان افکچا ازدی ناوا مالا خدا وشارد لتاخ شیفا جنکا کاتاوی در دیتا زد گیریم جیو کم خوی خدا نخوانده کرنا گوتا چیر بیم گوزا ازدیمه و یک من خدا هم بگه از برم مالا خو شتیوه که نمها که وحانه که رقمال داکو خوشکو برای مدگرهان مدید زدیم وان رد بیبه شمرات قاین شو هیلان از بخوام دلی خود تشتمی چیت کرد عشقی چه وان چیتر بومن مالا وانده الکوتن ودا جيشو وقوجين وجين وهما بن مشونا شفا نقل لك البدريبون مشونا رفاعي مدرسة كده طيارين مدى مشونا تموس قال لك المالا كده مشاربين عوايل ومشونا تموس 17 تموس وعائلة جتا هذا مالما وطيارين مدى مالهم مكاد وفقر هنا اما قومتشن بها جيش ودا كمان طعني نقوي وش قصد منك عاري مشينا بالمستشفى فقر هنا شفا ومرهيبيات جيش بون جيش امبرن هجی گوتنه ابتن جمال باتا اوه کچه سی خوشکن و برای که و زده باری پسمامه که و حتی نها ده دستین جگدارن داعش دانه کاو عمر دنگ امریکا
دشتا موصل روژا پنابرین جیهان روژا گل گرین که کم روز دکارن حسین پنابران فهم بکن و هر وها آلیکاریا و بکن دا آلوزیا دا سرانسر جیهان دا به میلیونان کس دست جهوغر خواه بردان و کجبر بونه آژانسا پنابران یا نتوین یک بوی حول دکو آلیکاریا وان کسا بکن جه سال 2001 و تانوها سالانه دی 20 حزیران ده همو جیهان و روژه ببیرتینن جبو آلیکاری و پشتوانیا پنابران اف روژا به فرمیج آلیه نتوین یک بوی هاتیه پجراندن داگو روشا دجوار و یا دلشوات یا پنابران بده برچاوی جیهانی پنابرین گوش بر انجام شر و تندوتجیا هوانه بهایکی مزن جیجیانا خواه ددن. On June 20, World Refugee 20 ماهاشش روژا جهانی پنابرانه امریزه لبر خودان و جیریا پتر جه 65 میلیون کسان دگرین اوین بزوره جه شاری و تندوتیجا روین اوه در فتکا بورزگرتنا خلق و جواکان اوین جه سرانسری جهان پیشوازی لپنابران کرین و جهه که پاراستی بوان دناف دبستان و جهنکاری و دناف جواکا خدا پیدا کرین. دوی سالی ده اجانسا پنابران یا نتوین یک بوی هشتاگک به ناوی به پنابران ره بلاف کرنه جبو پشتوانی که مستر و ریزگرتنه که دل گرم جه کسی پنابره لحمو ولاتی جیهانی و فعالیت اليوم چالاکی ایرو دبن نیشانا به پنابران ره هاتی آماده کرن که هاشتاگاوی لسر فیسبوک و تویتر هیا ام حال ددن که جوات آما یا لور و یان یا لدروه اجبو پیشگیری پنابران کار بکن. لگوری آژانسا نتوین یک بوی یا پنابران جمارا پنابران گهشتی آستا حری مزن دوان سالی داویده گو پرانیا وان جه سوریا عراق و افغانستان و هن ولاتین افریقینه ین گو پنجشی را تندوتجی امیدو هیوی وان جکو که ده راکریه جبر ویجی پیوستی که مزن با آلیکاری جوان کسان ره هیه. Through UNHCR's work ایرو ام د جهان که دادشین زور نسقام گیره آبوریه و نبنه جه روشا سیاسی نلباره تندوتیجی هن نزیک مالین من ام دخوازین چاوین خوب درگهن خوب بگرین لی هلبت ترس و سهم مناگهین تجهی که باشتر بلکه و مجک جدا بکت و آستنگام پیدا بکت نهادم ام تراجیدیا بگهارین بو روشکا باشتر. جمارا پنابرین سوری یا حری بلنده گوگشتیه لنیزی 12 میلیون کسان و لولاتین در دورا سوریه، امریکا، اروپا سرانسری جیهانی جی بلابونه جبر شر نافخویی و تندوتجیا به همپا. او از دبیج ما پنابران ام دی آلیکاری هوا بکین حتی هنگ بشین جیانا خواه بره و ببن و لسر پیت خورا وستن و های 10 سال ام 20 سال بید آن حتی لجیان ده هبن. رخستن ناونتوی ین خیرخوازی و آلیکاریا پنابران گوبنتوی یک بوی و گریداینه هینا جی به دجواری خباتین خواه دکن جبو پنابران لی نه او نجی یه پنابر بهوی نبونه هینا جی لهویا دانا آلیکاری که مستر جه کسین پنابره جاویوان لجیانه که سرفراز و آرامه و روجکی گو کاربن وگرن ولاتی خواه. لقمان احمد دنگی امریکا. پنابرین کارمند خارنگهین لأوروپا ده فستیوالی که یا آلی آژانسا پنابران یا نتوین یک بوی ده آماده بون و حول ده که جبو خلات خارنا هر نافدار آماده بکن. وک پارک جو فستیوال خارنا یا پنابران کارمند خارنگهین دی 13 باجرن اروپا هاتن با هف و به هفره خارن آماده کرن. ده فستیوال ده خلات خارنا هر نافدار پنابر سوری عبدالبسط قزنجگر. ایرو ام خوارنک سوری آماده بکن ناوی ملوخیه اف خوارن بشینکای تی چکرن و لگل برنج تی پیشکش کرن. عبدالباسط ده سال 2015 جشر سوریه راویا او ده بجا وی آگاهستان کو ارتش سوری داخل جوی کر کو بجدار ارتش سوریه به وی دمی وی بریار دو کو جوالات خو دور بکبه او نها حول ده کو جیان کنو جخوره آوا بکه. دما مروفتين فر خوارني دخن بحث روشة سوريا دكن بنرينا من افدر فتك كمروف بين باهب و جهداري تشيروكين هف بكن یعنی فناخن خودی ویجهیه او باور دکه کو پنابر دکارن باندوره که گلک باش لسر کار خوارنگه ها چکه. اف یک هر دم گلک باشه کو ام بکارین ببینین خارنا جدا جدا جولاتین دن و همی که از دکارن فری چاندواجی ببن. فستیوال خارنان جا آلی آژانس پنابران یا نتوین یک گرتی وقت ارگانیزه کردن و هر وها آلیکاری دیده پنابرن کار خارنه دیکن. از باورم نها مروین اروپا نرین نباش درباره پنابران هنه
جبر ویکی از بیجم کوپشگیری فستیوال وها گله گرنگه. وەک عەبدەڵ gelek karmendên penaber ji ber pêşerojek aram hewl didin ku wan ev yek di welatê xwe de wenda kirîbûn. تماشاوان هجا ام هاتین داویا برنامه و هفته و هم هیوی دیکن برنامه بدله به حتی هفته به ببینن خیلی خوشیده دم باش